Ato nanapas Tenanchao ang lolo. Laran como speaker Raksoko Nanken ko Rakatilolo ay ban patron kapakap sanchat. Let us pray. Our Father, Almighty God, we humbly come before you today with greater hearts. We thank you for the gift of life, for the blessing upon our beloved state of Pohnpei, and for allowing us to gather here at this important opening of the 11th Legislature. Lord, we ask for your presence to be with us as we begin this new legislature session and undertake of the reorganization of our officers. Grant wisdom, discernment, and unity to those entrusted with leadership. The Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, and the Chairperson of the standing committees. May they lead with integrity, humility, and sincere commitment to serve the people of Pohnpei. Guide every discussion, decision, and action taken in this chamber. Help our leaders to work together in peace and mutual respect, setting aside personal interests and focusing on the common good. May justice, transparency, and accountability be the foundation of our work. Bless this legislature, our communities, our traditional leaders, and all the people of Pohnpei. Grant us strength to overcome challenges and wisdom to build future of hope, stability, and prosperity for generations to come. Lord, we ask this in the name of our precious Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Kailangan po one para the General Secretary at Median GNet. Iban po na si Chief Clerk kong roll call. Senator Tenabram, Roger McMahon Clerk. Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sonse A. Edgar, Aye. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Pecherico L. Iron, Amen. Senator Aurelio P. Juap, Senator Alfred Latora, Roger McMahon. Senator Denny L. Laben, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Amen. Senator Tendi Teswo Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Sheldon G. Nett, Patrapan Kuburan, Juan Chapaga Isoka, or Coruscant. Senator Nelbert A. Perez, Amen.
Senator Dionisio E. Simon, Amen. Senator Mitro A. Simina, Amen. Senator Francisco Simram. My Mr. Speaker, Ay Mr. Speaker. essential magtay supplement kita tungalan ko quorum magtay ka katlan sa matay wiya ko amok may breyo pinga kulian tay ti yoya supplementary sakaratan kapung malal sakaran michu ko kapung lap tanggo brana nilap sakaran kayboni o wawlap tanggo brana rakso ko malal masalabalap changaro nan markin wainu wasalabalap sugselang na markin wen kiti wawlap pangkuburan isoko sinan kanin wainu sinan kanin wen sugej sinan kanin wen madalanim waun ki sabul mar likant ko likant madalanim nanalik kiti nan kaniyay an kaniyay sugej waun ki labalapkan balian tiyak wamot sa government. Waun ki malal kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Kariyaon Kabina, Honorable Caroline Movik, waun ki siyong kopong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amu siyong kopong kan. Pasaksit itingal wow o malal yung ikan, Vice Speaker, Floor, o Honorable Senator kan. Waun ki labalap kan mayang patriyang tail ranwot, malal imen pone sio kasambal ki Israel kan mayang patroban kubur yay ulia pen Japan ambassador in Japan His Excellency Nabuo Kako Mia o Secretary Pohnpei Tome Ta First Secretary ibilmen waun ke melel ulia pen Amerika yay Vincent Hart Tracy yay acting ambassador and U.S. government. Ibilmen wauniki malal acting ambassador yay Sarah McCarty sang Wayne Australia. Ibilmen wauniki o kasambalki yang Charles Critel Lay yay second secretariat of Australia. Ibilmen wauniki malal labalab and run government siluwat o tondatongkan and executive, malan kopung o legislative. Men Pohnpei kan koros mayang patreng kati pangkuburan masalabalap Quran mot. Thailand kan katla de patola mo trail ay tungal wow o men Pohnpei koros nan kalal maslikin kalal rakat o men patuan ponase melal floor leader wan ka kalway trainan ito ang ranwat. Floor Leader Latore. Ay kalangan ng speaker kung kubura ay tungal kay panuwa ang kapatwa nga mutungal na patuyer ang kubur. Patwa ang kubura kan korus kapkabing hotel boy kubur mau masansal. Mel kubura ni kubur sabakon ko makay pipe dona rakso ko Pohnpei. Yang sabul masaulang kang korus. Ay tungal kay po ni angkak sansal bang kupuran kata bang kupuran isu sangoro namar kiyang winu kay po ni bang kupuran sokson lang namar kiyang win kecil tungalin ko wow bang kupuran sinangkan matalanin sinangkanin winu wow ni kemelel sinangkanin win sakos pil tungalin ko wow angkak wow ni ki likon nanalak nang kanyay sakos nang kanyayu speaker ay tungal wow ang kakmelel bilwang kang kami wang ki vice speaker wang ki honorable senator ko koros ipilmen wang ki o kasumpal ki melel sabol maro lay suseriso kan koros mayam patupang kupuranwat sa umasakan palyon talakan ipilmen patupang kami o bilwang ki Israel yang atay development partners kan koros mayang patong tayo ranmut nanwasan wiya na malam tawiya kupur speaker na kupuro mo sa poko soko ranmut apang wiya ranyo mapilbang kasakoyok yung
melel kit sa pulmamay wulya papukat. Ele nantuan pasamay ng malamay lang sa uturo sa kung patuwang kalagalip. Aribil man patuwang kapeng ke bang kupramay. Wala kisah pulmamay puloy pasampalkan. Nukmail kupura kasi kengkak puya datang ki. Nanain siya unya lamalamkan. Pwang kakul wow. Wanapak wapalituan Pohnpei yung sok. Nakatin kupura ranwat. Sakara kubur kalangan ng kaklapudi. Hala at tungal pato. Tangkak sutay tawen. Yapan sapul margayas. Pwuhng. Itaki ranggak kotin kubura. Wasakan bapan sutay tar. Speaker. Iman sakara kuburan mo sa buko kupurakan koros. Tunway koros. Tailanggak patuloy ng kamal. Lapan isaw. Tailanggak patula. Uwa palita. Atay tungal kalantar. Mabarbatupaan. Ewew. Aman naman walya ba. Nyatailpan. Apaliyata. Permanent speaker o chairman kan koros. Aymat speaker. Kriyaman, motion yung Kamagat yung mayor, Thailand Commalti, Pwuhng Thailand Patrola, Caucus, o Kasaneti, Permanent Officer in 11 Legislature. Pwuhng kamagat yung mayor, o Karyaman pa, ipan po na siya. Karos mautong kamagato, masani ay, Pwuhng, masani siyo, kamagat pa ita, Thailand Commalti, Lebanon siyo.
Pala rong nasa mamatay luya kupur. O iyang. Pileo kail sa pali ay tungkol sa karatan. Misik kay po niyo wawlap pang kuburan. Raksyo ko. Isyo ko sa bulimar likant ko nanalang ko na ganyay ko. Wow toror o melel labalap kay debalian tiyak momotso o government. Men Pohnpei kan mayang patyang trail ranwat. Ibilmen tungalin ki ansyo mawat miye iray labalap kay me yab patrawanta mayang patyang trail. May kupurain bilpona siyo wawon ka kasampal ko melel. Vice President Honorable Aaron Pahrek mayang patyang trail ranwat. O labalap kan koros and national government mayang patyang trail may siya patrawan. O men Pohnpei koros kalanganin kupuramail pwede amalyang patroban kupuran ko sa labalap o isyo ko ranwat. Challenge ka kan patrola mo tayo laiban po na siya floor leader. Ay kalangan ng como speaker yang pilgak patrola mo kom kupuray tingal kay bunuwa ang kak tutuwa ito kay bunuwa ang kupuran o sa labalap susangro kay bunuwa ang kupuran sa uksolong tuwalan ko wow bang kupuran sunaan kun ko koros mayang kot ranwat pilmen mungkin kamu speaker o honorable senator kang koros melel bil wongi Vice President Honorable Pahrek mayang patong kay ranwat patubang kubur ay tungal wow o sakar misik patuan manukelan ng kapon ay tungal wow ang kakuwang kapinan ng Pohnpei Honorable Joseph Koryang kapina mofik o bilmang wongi ralikan koros melel local chief kan local council kan koros mayang patubang ranwat Speaker ang kaksansal, macay patu-patu po na itom ng papayo. Ang bilkak sansal bang purakan mo na tayo bang patula. Mung sa buko iso ko tunwe, uya ko kolikin sa Pulmar Constitution in Pohnpei, mabangginlal, sampar riyaw, midterm riyaw, panggunyaw. Ang kaksansal bang puramay. Speaker, iman, ang so kusit, patuwan, sa karabang purang katikasampaliwat o patuti. Mempatawan nominate Senator Yamanguchian kakuya sa Puliman Pohnpei. Speaker in Pohnpei State. Go ahead and close nomination. And Legislature. Masular nomination, I men patuan Thailand labolob ki kwaitan da talk na niya. Kalanganan kupur koros dahil kadla ta patola mo ipan po na sa floor leader o usustan deititan vice speaker and legislature. Kalangan speaker ay tungkol wow sabahan. Ang kakpatpatuta bang purakan. Speaker man sa karok pramay. Wow karakarak. Mantay lang kak. Pohnpei ang kak sa Pulman kita Senator. Apram ang kakuya sa Pulman vice speaker. Kariyaman. Motion and close nomination. Kalangan nituan wewa pa na mayor yay Hudson Apram mawuya sabul matay taray tungol vice speaker and 11 legislature. Tayo pleo malabolob ki Senator Hudson. Okay. Lord Leader. Kalangan ng common speaker man patungan i-lorong termin Chayangko. Lord Leader, you floor rong Chairman and Chayan ko, Senator Perez. Kailangan kami, Speaker, kailangan ng floor. Muna iba niyang patro. Kayo man paruan. Tiyang kihitungan sa karatahan kapeng owaw. Ang gubran sa maral ko labalap. Kuiran patuat. Magdahil at siyang kalap ako.
o katian an malot. Ibaron bagi malalim bukian kipaye, ona iban patro pai tongal patro kak siruak, o suto tarute samadail, nasin pungan ton bewat. Yang okay bone ban ton malan mau leile, en wain Pohnpei, dan malot, wonki pasalabalap, songoro, pasalabalap, suksen lang, isoko. Pilwonki katon likant, en wain matrilim, analek, nan keniikan me, yang ket kalengana samaral katian ranwat. Ibil man wonki katon Vice President, wonki kabina kriyaw sabul mama kabinet kan mayang ranwat. Ilman batang speaker wonki Israel diplomatic corps kan mayang Israel ranwat. Wonki chorus kayang gispam wonki at tungal boat kan may kanangama. Bugo may tuan kian so what I meant baruan we had to nominate Pwuhng floor leader Alfredson Latore. Karayaman. Chancel, kamugit yung mayor, may tita toke Senator Alfredson Latore, when we are sabulmatay tatay tungal floor leader and 11 legislature. Men pagig Thailand, lobolob kuma. Kailangan speaker ay tumaluaw sa palang kakpatpatutapan. Kasumpalu patuti. Speaker ang kaksansal matay patapatuyer po na item number issue the election of the chairperson of the following standing committee kanari. Iman Thailand tap kita standing committee on education. Iman sakara kuburmao Thailand kak Pohnpei ang kak sabulman ki Senator Siminan kakuya sabulman Pohnpei chairman. Didn't close. Chancel, makamugit yung mayor toke Senator Mitaro Simina, when we are chairman and sabulmatay Kampan Kamarain. Pwede kamugit yung mayor o retier Senator Simina, we are chairman and Kampan Kamarain. Tayo lobolob kuma Senator Simina. Tayo patola, mawo ibang tayo bang katiyang po Standing Committee on Environment o Climate Relation o ibang po na si floor leader. Kailangan speaker ay tumaluaw sa palang tutuwa ito bang prangkat iyo patuti. Speaker, iman sakara ko pramail tayo langgak. Tapol mandi, Senator Artui, ang kakuya chairman in Standing Committee on Environment and Climate Relations. Oh, didn't close nomination. Chancel, makamugit mayor o nominee yay Senator Isaac Artui, tanana ba sukes men uya sabulmatay chairman and committee on environment and climate relation. Imen patrawan pagig Thailand lobolob kuma poitan ta po. Taiban patrola mowe uk taiban patrotian po committee and standing committee and moni committee and finance. Uban po na si floor leader. Kailangan speaker ay tumaluaw sa palang tutuwa ito bang prangkat ti patuti. Speaker man sakara ko purmaw pramail tayo langgak. Sabulman kita chairman in moni Senator Carl. Chancel, makamugit yung mayor toke Senator Carr, dalugod lang siyo. O Chancel, me nomination closure, o imen pagig Thailand, lobolob kita maapoitan tato, me toke Senator Carr. When we are chairman and finance. Imen patrawan Thailand, pilpatroti o taulan ang tatokan committee and health. Floor leader. Kailangan speaker ay tumaluaw ang tutuwa ito bang prangkat ti patuti. Speaker,
Tayo patpatuloy po ang kamtin Rosun Mao, may sakarok pramay, tayo lang kak, Pohnpei ang kak sapulman ki Senator Net, ang kakuya chairman ng kamtin na. Tansyal makamagit Mayor or Rujtier Metoke Senator Shelton Ned and we are Sabul Matrail that I tungal chairman and committee and Rosun Mao. Tayo lobo-lob ko mga po itang totoo. Tayo bilpatotiyang pa yay committee in judiciary and government operation. Floor leader. Tayo kalangan speaker ay tungal wow, tutuwa tabang perangkat tiban. Patutuwa speaker man sakarok pramay ko purmao tayo lang kak Pohnpei ang kak sapulman kita Senator Pahrek ang kakuya chairman ng kamtuwa. Chansal makamagit Mayor or Rujtier Toke Senator Nelbert Perez when we are Sabul Matay tatay tungal chairman and committee in JNCO. Mental Thailand bill lobo-lob kuma po itang totoo. Dahil patutiyang committee and shop, may paan po na siya, floor leader. Kalangan speaker ay tungal wow, tutuwa tabang purakan. Koro speaker man sakarok pramay, tayo lang kak Pohnpei ang kak sapulman kita isunalay mo, Senator Edgar ang kakuya chairman ng kamtin shop. Chansal met kamagit Mayor Metoke Senator Sonster Edgar and we are committee chairman committee in shop. Kaya kisod me nomination ay magtaan pa ita o tayo lobo-lob ko mga Senator Sonster Edgar. Tayo bilpatutiyang po on committee and public works, floor leader. Kalangan speaker ay tungal wow, tutuwa tabang pramay. Koro speaker man sakarok purmao, tayo lang kak Pohnpei ang kak sapulman kita Senator Le Pen ang kakuya chairman ng kamtuwa. Sansal kamagit Toke Senator Tenny Leben when we are chairman and committee in public works. We are Rujtier Senator Le Pen, we are Sabul Matay tatay tungal chairman and committee in PWTC. Tayo lobo-lob ko mga floor leader. May kalangan speaker ay tungal wow, tutuwa tabang pramay. Speaker tayo patpatuloy po standing committee on resource and development. Mensa ko pramay tayo lang Pohnpei ang kak sapulman kita Senator Tuwa ang kakuya chairman ng kamtuwa. Chansal kamagit yu Metoke Senator Edward when we are chairman and committee in resources and development. O po yung kamagit yu Mayor o Rujtier kamagit yu Mayor tayo rutungiti. O tayo lobo-lob kita mga Senator Phil Edward o yung chairman and RMP. Dahil pan patrotiyang Kaimsaklan Standing Committee, yung committee in Social Services, Culture, Tradition o Historic Preservation. O ibaan po na sa floor leader. Kalangan speaker ay tungal wow, tutuwa tabang prangkati patroti. Speaker ang essential material patpatuloy po standing committee on Social Services, Culture, Tradition and Historic Preservation. Mensa karon wow, karakarak. When Pohnpei ang kak sapulman kita Senator Edmond ang kakuya chairman ng kamtuwa. Chancellor makamagit yung Mayor Metoke Senator Edmond when we are chairman and committee in Social Services, Culture, Tradition o Historic Preservation. Pwede kamagit ito Rujtier, actually lobo-lob kita mga Senator Edmond when we are chairman and committee in Social Floor, kumpulian tayo di o patroan kasanti mamie o chairman ka. No, kalangan Vice speaker chairman ka. ay tungal wow sa pahal. Sa kora kuburak kasompal yung ranwat wow. Iman uyat iman patungan pa ata sa pulmang may walya babukat uya sa konpaut ele pwede yan show vice chairman ka ang kakapol na nansyaw kan may pampil sansal pang kupramay nansyaw yung murin ranwat ayimat niralap ni kakan sakar kita speaker. Langan ituan floor kawait vice chairman kan pan apol modern ranwat pwede pantalan tatok mamiyaya Thailand kagan katlamot. Hari ibaan po na sa Chief Clerk Thailand patpatola mo.
kamting silu. Pahan po na sa floor leader, kamagat child. Speaker, alangan ay tungkol wow sa palang tutuwa. Speaker man, sakara, pron patutuwat, tayo lang kak, chok, rop, at ay tungkol kalantar, o tayo patutiyam to, na item number 8. Chancel kamagat mayor, child patutian number 8, o miya karyaman pe. Chancel number 8, ye appointment of special committee to advise the governor that the legislature has organized and is ready to transact business. Chancel pasakset speaker panitiyata committee Silliman poen patrang kabina o pakair kiyang kabina na legislature Santier o pangkakair patulanan Uyakupur and legislature CAP and 11 legislature. Pero po gumak may o sabi ko isyo ko ragatun kupuray po inkak kulian tayo itiyata committee Silliman. Speaker pan itiyata committee Silliman o Speaker pan isti floor leader Latore, Senator Mitaro Simina, Chairman and Education, o Senator Ricky Carl, Chairman and Finance, o Chairman Carl Mepauya, Chairman and Committee in Silliman Ward. With a privilege, Speaker. Kami, Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, kung gubara po inaw ko may pan paruan, kabese at ay tungal kan bayang katail ranot. Aymen paruan pagi tungal sakaratan wawan kak padbarot pan buran malun waw kala ba ko isoko ugiral kan bayang kat pwede yanso. Kung kin kamu yo yang ay Ray alma members chorus. The speaker mie liya kay yang child nan gallery. May barawan ma di bukat yang uya li payamau nan Pohnpei. Remasa mau reveal pot kita tinggali ko kaborabor and Pohnpei kay. Riban barawan kung kubura po isriban palamoy uwan kasambalan li aiban barawan wataman aiban barawan sapung kumay gadan kubura ya po yung peran melaut. Si speaker man barawan bagi magtagag po na si pada doon nana pa sa pay te waragan Senator Hardui Utail paduan yang ulap-ulap. Jangan mau tu mental engkau pilih se orang speaker, urmak speaker. Bagi lima kan nanti sewa all mamen. Utail bil paduan yang ulap-ulap ulap-ulap. Orang speaker. Ibil mental engkau pawana se orang Senator Simon o bil paduan yang ulap-ulap. Mai teba pangat tabu li makasampal. Imen bil paduan bagi speaker tail engkau bil pawana se orang floor leader. Bil patrang sab matail tadai trongal kasaraw Imranwood. Paduan yang Ibilman paruan bagi jalan kak pun se liaman me don metigila away o pot kita putakan showcaseman ye sarabain krivasman me piliang kedain me orakan simram tapi paruan yang awal pola Ibilman paruan bagi jalan kak pun se orakan Chairman Cup, Chairman Edmond, Billiang Gadail Ranwood, Dai Batawane Lapolo. Isang more to him in Batawan Peggy Tail Bill, Dona said, Working Le Pen,
me biliang tail ranwat o bi patuan yang awal bolop Ibilmen patuan pagi tail ngak bil pawana se Waradon warakin Hapis, Senator Hapis, me biliang tail ranwat o patuan yang awal bolop Last but not the least, my one and only. Men batuan pagi, tayo nagagawil pa wana sa actual vote na biliyang dahil ranwat. O patuan nga ulap-ulap. Dia me isu tu patuan ta, kawata pe po, ibil olaw tila. Mia man madua, Mia aja? Lord leader. Mawar. Ayumat, Mr. Speaker, nagila wiman po na si Licoros. Pues, sa matahil katiyan ranwat, ilingan po yung warangkan, mel ututpan sa matahil Lieutenant Governor, Pwuhng Pilwia Lee, kalanganan Karyaw, Pwuhng amakat to, patroto yang patrang Retan wikapuran ranwat mainin kalanganan na melel. Ayban parawanit mat, Mr. Speaker, kalanganan kubur korus. Speaker, punta probalit. Kamu Kalangan ko Speaker, ay tungol kay Pwuhng patu ba pron masalabalap. Pwuhng giso ko, wong kang kamu Speaker, tungol ko wong karuso Speaker. Ele Mia sa konpaut me patutar Pwuhng yan so Pwuhng katin nan malwata katuwaw niyo ariensensal no Vice Chairman kan sakar kita mte panapali. Lagi sain so murun ranwat Pwuhng anso. Ay men so karo ko pramay tay lenggak kair atay tungol uyala malam usap tukol. Chan salamau kamakit mamiya Thailand kamsak saul matay uyakpur o sabal bane. Chan sal iban anana pone sa kamakutamon iban pone se mai kuproya po inga kulian tayo tiyo Pwuhng melel Ong Pohnpei melel kala pako pasala balap Sangaro makat nan mole sukse isoko sunan kanin matalanim usokes lekant nanalek nanganiye ko wala pala pentia koros melel bilwaon ki ko sembal ki kabina karyawan kabina ambassador kan mayang patrang trail charge kan melel kasembal ki vice president biliang omen Pohnpei koros yang patrang tataw kan ranut kalangan ko pramail nan ulian di legislature o yak Pwuhng Pwuhng may pulikiti ansyo sabul mo may ansyo o patrang tataw ko muna tayo ban pa kay raimanan sansalatre mon sa ko iso ko konot kauna patar o pan trail pan kat pene represent o kubura po yung kaklukay yang kabina karyawan kabina o ambassador kan o Israel kanan kakyang patrang trail represent Aimat memang sakar kita kalangan kupur koros o pilwarakin senator kan trail koros o senator kan koros me utung trailen kombal di sana uya kupur o sabal pena subject to call masani uang masani show kamagat paita trail kombal di sana uya